Poštovani slušaoci, dobar dan. Vi ste na talasima Urban radija. Mi upravo počinjemo sa emisijom Umjetnost bez granica, čiji su idejni tvorci profesor Maja Vojinović i domaćin Šeki Musić. Ovog četvrtka našu emisiju nastavljamo u Urban radiju sa dragim gostom, protoijerejom Jovanom Plamencom. Interesantno je da kažem za drage slušaoce da sam Jovana Plamenca upoznao jedne godine kad je moj brat od Amidže strica dobio nagradu kad su vukovi gladni, bit će oštra zima, koju je uručio Plamenac. Mislim da će slušalcima Urban radija biti zanimljivo jer je Jovan Plamenac dugi niz godina bio istaknuti novinar. Šta možete da nam kažete o tom iskustvu vašeg novinarskog zanimanja? Izvolite, oče Plamenac. Hvala. Pa to je iskustvo mnogo dugo i mnogo davno je počelo, negdje 77. godine prošlog vijeka i traje do dan danas, znači neke 43 godine sam ja novinar. Tako da sada o tom iskustvu mom novinarskom ispričati za ovako kratko vrijeme je nemoguće, ali to da pokušamo barem nešto iz toga da izdvojimo, iz tog toliko dugog iskustva. Dakle, počeo sam još dok sam bio na studijama na astronomiji na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i prve sam tekstove objavio bio u Političkom zabavniku. I to su bili neki tekstovi vezani za zanimljivosti za same astronomije. Međutim, urednici, to sam ja poslije shvatio, razumio kako to funkcioniše, su počeli tu nešto da malo valjda da dovode u red, da prilagođavaju način pisanja, stilu svoje novine i tu su u tom poslu su počeli da remete činjenično stanje. Tako da su počeli da prave zbrku i ja sam otišao odatle. Onda sam nastavio da pišem u časopisu koji je tada izlazio, koji imao najveći tiraž u ondašnjoj Jugoslaviji, imao je preko 400.000 tiraž. Zvao se prvo Zoom reporter, pa poslije reporter. Ja. I tu sam zaista, tu je prvi moj tekst bio na čitave dvije strane. I tako sam ušao, ne u nekim putem kao što su sve moje kolege ulazili tim redovnim putem. Prvo smo pisali malo Studentu, pa onda u nekim odraslim novinama, pa sve tako. Prvi moj tekst je bio neka reportaža na dvije strane u novini koja je bila najtiražnija u Jugoslaviji. Na taj način sam dakle, na velika vrata ušao u novinarstvo, a ja sam pisao i za Student, ali tek godinama kasnije.
I tako je nekako to krenulo dosta furiozno. Dakle, posle samo 2 godine nakon što sam otišao iz Bara, ja sam ušao u beogradsko novinarstvo i poslije su mi bezmalo bilo otvorena vrata u mnogim novinama i pisao sam u mnogim novinama. Možda je najslavniji period tog mog novinarstva tadašnjega bio u onoj Dugi, koja je bila čuvena kultna novina, beogradska Duga. Tada smo imali 2 revijalne novine čuvene u Jugoslaviji. Jedna je bila Start u Beogradu i druga je bila Start u Zagrebu i Duga u Beogradu. Nešto su to bile izvanredne novine sa izvanrednim urednicima i sa izvanrednim novinarama. Evo i danas imate na novinarskoj sceni tih poznatih novinara iz tog vremena i to ne malo. To su danas i najčuvniji novinari koji imate. To su ljudi koji su tu se kalili toj Dugi. A i tu sam imao, ja sam već u to vrijeme živio, vratio sam se bio u Crnu Goru. Nekako sam, samo sam prelomio na trenutku, htio sam da mi se djeca, kad sam se oženio, da mi se djeca rađaju u Crnoj Gori i tako je bilo. I to sam se vratio, iako nisam morao se vratiti, ja sam imao u Gori gdje da živim i imao sam solidna primanja radići ovaj posao. Ali to nekako bilo jače od mene, ja sam se vratio u Crnu Goru. Došao sam da živim sa ocem i sa majkom i mojom ženom. Pa sam odatle pisao. Ja sam iz Crne Gore koji se pisao za Dugu, ali nisam pisao, nisu to bile teme samo iz Crne Gore. Ja sam putovao puno i pisao sam u svaku, iz Makedonije, ne znam gdje sve nisam za Dugu. Čak sam u jednom broju Duge, sjećam se, na naslovnoj strani imao, bile su 3 najave, 3 teksta i sva 3 teksta su bila moja. Poslije došao rat, radio sam u isto vrijeme. Kada sam pisao za Dugu, ja sam radio, tu sam bio na plati, u Radio Baru. Tu sam nekih 5 godina otprilike, da, tačno. Sam radio, to je od 85. pa do onih lomova koji su nastali u Crnoj Gori 90. godine, 89. 90. godine. Tu sam bio, i tu sam zaista divne dane proveo u ovom Radio Baru sa divnim ljudima. Pa i njih sad sve znate koji su, to su sve poznati ljudi koji su bili tada moji kolege. A poslije kad je počeo rat, ratni novinar, kako je biti novinar u Mantiji, to je... Ne tada, ja sam u Mantiju ušao mnogo kasnije. A kada, izvinjam se? Puno kasnije, da. Tada sam bio sam ratni reporter, obišao sam sva ta ratišta, bio sam puno u vrijeme rata, ja sam bio dosta puno više na ratištu nego što sam bio kod kuće. Dolazio sam tu, ali tada sam bio novinar u Pobjedi. I bio sam pola godine, sam bio na Vukovaru gore. To sam bio. Tako nekako prvi put sam otišao gore i tako sam se zadržao. Dolazio bih ja ovdje, ali sam uglavnom bio gore. I nekako nisam nikad htio da budem novinar sistema. Znate kako, vojska je imala svoje PR centre, svoje centre, novinarske informativne centre. I tu su uglavnom dolazili novinari, uzimali informacije i to su objavljivali, a to su sve bile kontrolisane informacije. Ja nisam nikad pristao na taj način da funkcionišem. I samo sam jedan put sa vojskom otišao na jedno mjesto, to je bilo jedno selo, mislim se zove Divostin, kod Vukovara gore, 3 dana nakon tog zločina koji tamo počinje, nas neki novinari, se bilo tu možda 5-6, su vojnici uveli tamo u to selo i to je bilo strašno. Vidio sam kosture ljudi koji su svinje oglodale i kosture samih svinja koje su druge svinje oglodale i ubijane ljude i užas jedan. Sekira na grudima čovjeku kojem su sjekli 3 prsta, bili to što je Srbin. Znate, zaista to užasno bilo, ali sve ostalo vrijeme ja sam bio, uglavnom sam išao po ratištu ili bih išao sa ovima ljudima koji su išli tamo kao dobrovoljci. Zato što sam njima mogao da vidim stvarno rat iz njegove dubine. Znate, mogao sam da vidim sudbinu onih ljudi koji učestvuju u ratu. Kako onih koji su živjeli tamo, tako i onih koji su bili učesnici rata, koji su ratovali tamo. I plod tog mog takvog boravka na ratištu je mnogo tekstova, mnogo reportaža koje sam objavio. Znate. Neke sam objavio u Dugi, ali možda najbolje neke koje sam objavio u ratnim novinama koje su jedno vrijeme gore izlazile u Beogradu. Svaki 15 dana su izlazile. I nadam se da ću smoći vremena malo jednog dana da to sve saberemo u jednu knjigu i znači se vidi da svo to izvještavanje s ratišta nije, kako se to danas onako paušalno natura ljudima, ratno hušaštvo. Da.
protiv, znate, ako... Čak su vas neki prokomentarisali kao Pa ratnog da, huškača. kao ratnih huškača. To je stvar mode i stvar ko kome pripada i iz kojeg je političkog opredjeljenja i šta hoće time da postigne, znate. Tako je to valjda od kada je svijeta i vijeka. Tako i sad ja sam to navikao i to me zaista uopšte ne pogađa. Kad ste na neki način javna ličnost, vi ste na vjetrometini i morate biti spremni da vas neki vjetar udari i zakači. A da li je to pravilno, nije pravilno, to više nije toliko ni bitno. Ali kažem da se vidi da su to stvari bili neke duboko antiratni tekstovi. Znate. Jer antiratni tekst nije onaj koji na neki propagandistički način govori protiv rata. Znate. Nije to stvar deklarativnog izjašnjavanja protiv rata. Antiratni tekstovi su oni koji duboko dočaraju svu gnusobu rata. Činjenice. Pa da, tim slikama samoga rata. Znate. A o tome možete pišete samo onda ako to doživite, ako tu budete. Znate. Na licu mjesta. Samo tako možete. To sam radio, recimo. Poslije toga, kad sve to završilo, ja sam još neko vrijeme radio u Pobjedi i onda se počela se mijenjati ta priča pobjedina. To je ona priča pobjedina koji su sad ovi koji su potpali pod utjecaj globalističke ideologije proglasili kao najgorim periodom u Pobjedi. A ja mislim da je to bio najčestitiji dio pobjede, vremena izdavanja pobjede, osim doduše zaista nekih tekstova, i to su bili uglavnom ti tekstovi koji su bili plod takvog pisanja o kojem sam malo prije govorio, koji su izlazili iz kuhinje same vojne kuhinje. Znate. Bilo i toga, naravno. To je bilo u svim dnevnim novinama, ne samo ovo, i svim novinama je bilo. Znate. Ali tada je bila jedan potpuno drugi pristup, bio novinarstvo, u vrijeme video komentari Momčila Popovića, da je to opet jedno moje divno sjećanje. Poslije te ljude, obojice su pokojni. Onda je došao neki drugi period kada sam ja, jednostavno više pobjeda više nije bila novina za mene, za moj senzibilitet, za moj osjećaj čestitosti, za moj osjećaj nacionalne pripadnosti. Kodeks novinarski. Za moj, da, prije svega kad govorimo o čestitosti novinarskoj, to je kodeks novinarski. Znate. To nije bilo za mene, to je opet postavljena propaganda u kojoj ja nisam mogao da učestvujem. Otišao sam mirno, rekao sam. Tadašnji direktor, ja odlazim, ja sam završio moju priču ovdje. To je bio Dragan Đurović, pa sam bio ministar policije i koji se mi od ranije znao i krajnje bio korektan i rekao mi je, Jovane, kad god hoćeš vratiti se u Pobjedu, ako sam rekao, Dragane, znaš se nikad vratiti, neću više, i tako je bilo. Onda sam, kad sam otišao, ja sam 4 godine bio, kako bi to rekli, niđe, to je gdje se je raslo. Moja žena je slikala, prala neke minijature, preko ljeta i prodavala na ulici u Sutomoru, a ja sam tako neki honorar imao pišući po ovim novinama, ali nisam bio nigdje na plati. I zato ja sam mogao da pišem sada u ovo vrijeme, pozivajući ljude da ne učestvuju u gnusabama režima, u tom sistemu koji je tako uništio Crnu Goru, samo zbog toga što moraju da prežive. Znate. Ne smijemo da budemo cijenjeni. Treba još, ako su mlađi ljudi, pa ne moramo da radimo baš taj posao za koji primamo platu i koji nas drže kao na povodcu, nas drže ljudi režima. Prvo se u duhu oslobodimo, pa se oslobodimo i fizički i radimo neki drugi, bilo koji posao da prehranimo porodicu. Proći i to. To će trajati godinu, 2-3 dana, ali ćemo sačuvati svoju čestitost. Ja sam to prošao i 2000. godine tada sam 1999. godine počeo izlaziti Glas Crnogorca, ja sam bio u početku toj ekipi. Od samog početka stvaranja te novine i tu sam bio i tada sam bio direktor Glasa Crnogorca, onda je mitropolit Amfilohije u rukopoložio, postao sam đakon, to je dakle bio 2000. godine. U manastiru Jovan Do, to je metok Ostroškog manastira, tu me rukopoložio na dan Svetog Jovana Zlatousta, to je 26. oktobra 2000. godine. I tada se moj život potpuno promijenio, ali ja nisam time prestao da budem novinar. Tako. Bili ste i predsjednik Udruženja novinara Crne Gore. Pa ja sam već bio đakon, bio sam đakon 7-8 godina, sam radio puno đakonskih poslova, radio sam prvo u kancelariji kod mitropolita, pa sam 8 godina sam bio urednik radija Sveti Gore, znate. Radio sam i druge poslove koji ne bi mogao da radim da sam imao parohiju, da sam bio sveštenik, zato sam tako dugo bio đakon. I kao urednik radija Sveti Gore, to je bilo, sad smo gledali tako 2006. godine. 2006. godine, 23. januara, to je dan novinara Crne Gore, ja sam izabran za predsjednika Udruženja novinara. Baš na dan kad se onaj voz srušio. Da, pa po tome pamtim kada je to bilo, znate, po tome pamtim. I tada sam
pričao ovako da jeste zaista se velika nesreća desila u Crnoj Gori kada se taj voz sručio, puno ljudi je poginulo kada se sručio u Moraču kod Bioča. Ali druga nesreća, to se kasnije ispostavilo, i bila i ta što sam ja izabran za predsjednika udruženja, ne za Crnu Goru, za njen narod, ali jeste bila dosta velika nesreća za sam sistem, politički sistem Crne Gore tada. A rećemo sad i zašto je. Vrlo brzo poslije toga je osnovno takozvano samoregulaciono tijelo, znači da ta novinarska samoregulacija počela na neki način da funkcioniše. Znači tu sam ja kao predsjednik udruženja novinara Crne Gore i bilo je tu u nas još nekog iz većih medija i asocijacija novinarskih, smo bili uključeni u to tijelo i naš posao je bio da pokušamo da sačuvamo novinarski kodeks u crnogorskim medijama. Onda je došlo na vrijeme odvajanje Crne Gore od Srbije, i onda smo stvorili taj kodeks koji se zvao kodeks ponašanja medija u predreferendumskom periodu, koji smo svi mi potpisali. Ja sam ga 2 puta potpisao i kao urednik Radio Sveti Ure i kao predsjednik udruženja novinara Crne Gore. I svi su to potpisali, mislim, kako se to masilo osušilo, toliko je to prestalo da važi. Svi su počeli da vuku na svoju stranu, odmah se podijelili u 2 grupacije. Jedna koja je bila u medijima, koja je bila za zajedničku državu, druga koja je bila za samostalnu Crnu Goru i svi su počeli bukvalno da cijepaju kodeks ko, što bi rekli, svinja masno reći. Mnogo ružno bilo sve, s tim što je mnogo više bilo onih koji su to radili za račun odvajanja Crne Gore od Srbije, barem 80% nego ovih drugih. Ali u samom našem tom tijelu za samoregulaciju rada medija to je bilo drugačije predstavljeno. Znači, svi osim mene su bukvalno su peglali ta nepočinstva novinarska. Znate, ne sam ja tu iznosio, ali uvijek sam bio nadglasan, tako je bilo pravilo, većinom se tamo odlučilo glasova i ja sam stalno ukazivao na ta nepočinstva, na tu nečasnost crnogorskih medija. Čak sam to iznao poslije kad je završen sav posao, kad je Crna Gora odvojena od Srbije. To sam, zvala se, mislim, Ratka Dečeva, ona je bila zadužena ispred OEBS-a za medije ovdje u Crnoj Gori. I to je bila obilna dokumentacija koju sam ja njoj dao, poturio, predstavio kako je to rađeno u tom periodu. I poslije samo 3 dana je zvanično OEBS saopštio da je sve bilo u redu sa medijima, da je to korektno bilo i onda sam ja vidio da je to bio projekat inostrani koji je morao da se ostvari i da to nikakve veze sa nama nije imalo i vidio sam kako to sve bilo besmisleno. Sva ta naša borba i taj neki trud da se to časno uradi je bilo potpuno besmisleno zato što je to bio projekat stranih moćnika. Poslije svega toga, dalje kasnije sam postao sveštenik, kao sveštenik do sada došao sam u Bar ovdje i sad sam sveštenik na toj parohiji prvobitnoj kada sam došao, to je 6. barska parohija, to je parohija gdje mi je sjedište glavna moja crkva je na Velikom Pijesku, crkva Svih svetih, koju bi trebalo ako Bog da uskoro da počnemo da gradimo, da obnavljamo crkvu iz 4. vijeka. Srećno. Imate zanimljivu biografiju. Da li je to nastavak porodične biografije Plamenaca? Pomenuo sam malo prije u razgovoru da sam znao Sava Plamenca, radili smo zajedno. Sava je mnogo pisao, ali je pisao drugo, on se bavio naukom. Istorijom medicine, Istorijom medicine, on je bio farmaceut, ali sam prije svega bavio istorijom medicine. On je zaista bio, nažalost, mnogo tih njegovih knjiga nije još štampano, nije objavljeno. Znate, mnogo toga je u rukopisu i dalje. To je zaista obimno građeno. On se baš bio posvetio nauci. Čitav život je tamo posvetio. I upokojio se, znači umro je bukvalno za govornicom u Švajcarskoj na jednom simpoziju. Bukvalno. Ali kažem, bilo je ljudi, naravno, svi su moji bili pismeni, i Bogu hvala da su bili pismeni, ostavili su traga pisanoga, tako da ja nemam dilema upravo zahvaljujući tome ko sam i što sam, znate, ja nemam potrebe sad da vagam i da se opredeljujem, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam Srbin, ja sam Crnogorac, znate, ja sve to samo otvorim ono što su moji pisali, kako su oni to rekli da oni jesu, pa to sam i ja, ne mogu ja sad da budem nešto što nisu oni bili, izuzeće, ne mogu nešto što nisu oni bili, znate, i tako da je to, u tom smislu to nasljeđe, ali imam i ovo drugo, ovo svešteničko nasljeđe, znate, mnogo moji su bili sveštenici, mi smo, moji dvojicu vladika iz moje porodice, iz mojeg bratstva, na tronu cetinskih mitropolita. Imali smo puno sveštenika, pa je to onaj čuveni Vojvod Ilija Plamenac koji je bio toliko godina ministar vojni i koji je bio strateg svih onih oslobodilačkih ratova 76. do 8. godine u Crnoj Gori, po čijim
čiju taktiku su poslije izvršavali poslije rata na Vojnoj akademiji gore u Beogradu i koji je pokojni Savo Skok, akademik, zvao Petim srpskim vojvodom. Ja sam znao Savo i on mi je to govorio, on je smatrao Petim srpskim vojvodom. On je bio pop. On je 10 godina bio pop u Crnici, znate, u našem selu Boljevićima, na crkvi gore. Znate. Mnogo je njih bilo, znate. I to samo u stvari govori koliko su stvari popovi bili oni koji su uglavnom predvodili narod. Znate, ne samo episkopi koji su bili i vladari Crne Gore, nego i uopšte u narodu. Ko je vodio vojsku? Vodili su popovi. Ko je bio kapetan u selu, u ome, kako se to kaže, ne u bratstvu, nego u plemenu, plemenski kapetan. Sve su uglavnom to bili popovi, oni su bili pismeni ljudi i oni su stvarno bili pravi narodni predvodnici tribuni. I zato ja ne mogu sad nikada pristanem na to da popa moramo zatvoriti u crkvu i da pop ne smije ništa da priča van crkve. Zato sam ja i dalje novinar. Zato ja i dalje pišem isto ono kao što je pisao da nisam sveštenik. S tim što ja sad znam mnogo više nego sam znao prije i zaista mogu na tom evanđeljskom poimanju života mogu da pišem sa moje tekste i to tako i radim. Svaka čast. Poštovani slušaoci, na talasima ste Urban radija, slijedi muzička pauza, pa nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom Jovanom Plamencem. Slika i rad.
Dragi slušaoci, nastavljamo sa emisijom Umjetnost bez granica. Posjećamo vas, naš gost je Jovan Plamenac Protojerej, novinar i pisac. Koliko je položaj svještenika danas isti i koliko drugačiji u odnosu na tradiciju? Pa evo sad da nastavim od ono gdje smo stali sa odgovorom na prošlo pitanje. Pa je biti sveštenik u Crnoj Gori nije bilo isto kao biti i sveštenik u nekim drugim pravoslavnim krajevima, zemljama. Ipak je ovo bila jedna posebna, specifična priča. Upravo zato što, kako sam rekao malo prije, sveštenici su u Crnoj Gori vodili crnogorski narod. Vodili su ga i kako prosvjetno, tako su ga vodili i u borbi za očuvanje slobode. To je podrazumijevalo da nisu samo vršili službu u crkvi, nisu samo služili liturgije i druge službe koje se upražnjavaju u crkvama, nego su radili sve ono što je od njih zahtijevao svjetovni i politički život uopšte. Oni su se slobodno i komotno bavili politikom, kako bi to danas rekli. Nije to bilo zabranjeno. Ni danas nije zabranjeno se sveštenik bavi politikom. Nigdje ne postoji u zakonu. Naprotiv, čak i sveštenik prizvan da ono što je, koliko je politika života se bavi time. Ali je to postalo neka floskula koju su nažalost svi poprimili zdravo za gotovo. Niko ne razmišlja da li je to stvarno tako, da li stvarno sveštenik ima pravo se bavi politikom ili nema. Kažem, u to vrijeme to nije bilo ništa sporno. To je bilo ne samo za očekivati, nego to je bila potpuno običajna praksa. Da su sveštenici bili i učesnici u vladama i da su bili na raznim skupštinama, znači kad god je bio neki zbor, pa te zborove se crnogorske uvijek su vodili sveštenici. To je tako bilo. Pa taj duh ne možemo sad tek tako da potremo, da zatremo, da ga utrljamo kao pikavac i da kažemo puj pike, to ne može tako. Pa nije to tako. Znači sveštenik zaista je prizvan da se bavi politikom u onoj mjeri koliko ona znači život. A politika nije samo da smo članovi partije i da smo učesnici za nekim skupštinskim govornicama. Politika je zaista sastavni dio našeg svakodnevnog života. I u tom mjeru, u toj sferi politike sveštenik mora se baviti politikom. A to što nas osuđuju što to radimo, to je samo jedna suluda floskula koja, nažalost, dosta je prihvaćena u samoj crkvi, pa se mi branimo, ja se ne bavim politikom. Ja uvijek kažem da se ja bavim politikom. I bavim se potom namjerno i to mi ničim nigdje nije zabranjeno, osim tim floskulama. Danas bi očito u ovakvom funkcionisanju društva, a mi to kažemo demokratskom, a da ja znam da je to daleko od demokratije. Demokratija je samo opet jedna floskula, znate. Društvo je danas prije svega antidemokratija. Demokratija služi samo zato da bi se živjelo suprotno demokratiji. Kao sredstvo za suprotno življenje. I u takvom sistemu življenja danas sveštenik i ne treba da bude član neke političke partije. Ne treba da bude na taj način angažovan. Ali sam sveštenik, kao i svi drugi ljudi, ima pravo svog glasa. Neće da glasa samo tako mehanički, da glasa samo tako da bi ispunili, kako to govore, tako su govorili u ono vrijeme komunizma, svoju građansku dužnost. Nego će da glasa za to da bi neko svoje viđenje na život, i ne samo svoje porodice, nego život društva u kojem živi, znači život ljudi u Crnoj Gori, da bi na taj način doprineo onoj opciji, kako to bi danas rekli, koju on doživljava kao najbolju. Znači samim tim već učestvujemo u politici. Tu se razlikuje. Znači ta priča jeste na neki način naslonjena na tradiciju i mi taj dio, tu vezu između tradicije i današnjeg vršenja službe svešteničke treba da održavamo. Koliko su građani upoznati sa duhovnošću u crnogorskom društvu? Pa mislim da to ništa nije nešto posebno i specifično crnogorsko društvo. Mislim tako uopšte u svijetu svuda. Znate da je duhovnost nije nešto značajno zastupljena u dubini čovjekovog bića. Znate, da je to ona više plod nekog većeg ili manjeg znanja o duhovnom životu. Znate. Znati o duhovnom životu nije isto, ne da nije isto, nego je to ogromna razlika i biti duhovan. Biti duhovan zaista znači ne samo vjerovati u Boga, nego vjerovati prije svega Bogu. A vjerovati Bogu to znači da ćemo mi da se potrudimo da ono što Bog nama rekao da treba da činimo, da to tako i radimo, da tako vodimo svoj život.
A znati o duhovnosti, to zna, evo ja sam pravoslavni sveštenik, za to ću govoriti o tom viđenju iz mog ugla, iz perspektive pravoslavlja. Znate. To znači znati o crkvi, znači da treba idemo na službe, da idemo u crkvu, da ispoštujemo te one Božje zapovijesti, da ne činimo ružno, da ne činimo zlo, da se potrudimo da to bude što više u skladu sa evanđeljem, ali to mora, da bi bilo to zaista duhovno, to mora biti duboko u nama, mora biti duboko utkano u naše biće. Ako to nije tako, onda imamo tu distinkciju, znate, oboženja koje je odvojeno od onoga što znači samo znanje o Bogu. Znanje o Bogu je jedna potnopisna priča i naše samo površno, formalno učestvovanje u duhovnom životu. Mislim da je to danas ogromna većina ljudi, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte u svijetu i bilo kojoj konfesiji, na taj način se odnosi prema duhovnom životu. Znate, krajnje površno i iz te površnosti proizlaze mnogi sukobi danas. Znate, čak i sukobi ne samo među ljudi koji su pripadnici raznih konfesija, nego i unutar samih onih konfesija. Evo recimo, Crnogorska država je, narod u Crnoj Gori je ubedljivo većinski pripada pravoslavnoj konfesiji. A vidite sami koliko je jak, snažan taj sukob između ljudi koji nose pravoslavna imena. Koliko je bio taj, to se sad vidjelo. Vidjelo se koliko je izražen taj sukob između, koliko je to dubok jaz između, recimo, prethodnog režima, ti ljudi u velikoj većini nose pravoslavna imena. I ovog režima, ovog sad opozicije koja je sad postala vlast u Crnoj Gori, i gdje također ljudi nose pravoslavna imena. Znači, to su ti sukobi, a koliko su tek jaki snažni sukobi između raznih konfesija. Međutim, istinski, stvarni, pravi vjernici neće nikad praviti te sukobe. Neće nikada. Neće praviti ni unutar svoje konfesije, ni sa onima koji su njihovi po duhu, isto njima pripadaju, a neće praviti te sukobe ni sa onima koji nisu, koji su druge vjere, kako mi to kažemo ovdje. Znači, nikada nije došlo do tih sukoba između ljudi koji su istinski vjerujući ljudi, oni koji zaista vjeruju u Boga i koji vjeruju u Bogu. To dolazi samo kod njih koji su kvazi vjernici, kojima vjera služi kao pokriće, kao neki prekrivač pod kojim oni zadovoljavaju svoje neke niske ljudske potrebe. I da pokriju grijehe. Pa, da pokriju grijehe. Ne bi oni grijehe pokrivali kad bi znali za njih, nego bi se trudili da ih ne čine. Nego oni ne znaju šta je grijeh. Iako ih znaju, ako su čuli šta je to grijeh, oni se ne trude da ga ne čine. Ili ako to rade krajnje površno. Bio nam je gost Efendija Hafiz Bugari, kaže, Božja riječ je nepresušni izvor svakoj žednoj duši. Bog uvijek teži da srca naša spaja i tom težnjom odnose naše učvrsti. Koliko su građani upoznati sa duhovnošću u crnogorskom društvu, to sam spitao, i šta je to što povezuje sve vjerske zajednice u Crnoj Gori, gdje bi mogle bez ikakvog premišljanja da se saglase. Jer još postoji ona priča da se ubijamo u ime Oca i Sina i uz Allahu Ekber i tako dalje. Ja mislim da to nijedan vjernik ne sad vam kažem ovako, znate, to što povezuje vjerske zajednice u Crnoj Gori, to bi trebalo, vjerske zajednice su institucije, znate. To bi trebalo da bude, to bi recimo to je trebalo da bude taj zakon o slobodi vjeroispovijesti, znate, koji je bio krajnje diskriminatorski, tako i predložen, tako i usvojen, znate. Znači, sve ono što je zajednički interes za funkcionisanje jedne vjerske zajednice, to treba da bude ono što spaja te institucije, znate. Ali postoji nešto što je mnogo dublje od toga. Znači, to su interesi institucija. Postoji ono što je interes ljudi, naroda, vjerujućih ljudi. Znate. Taj interes, to je suživot, to je zajednički život. Znate. Bog je jedan. Znači, sve monoteističke religije, a ovdje su dominantne upravo takve. Znate. To su pravoslavna, rimokatolička i muslimanska, islamska. Sve to su monoteističke. Znate. Mi svi vjerujemo tog jednog Boga. Znate. I taj Bog nije Bog pravoslavaca samo i Bog samo, ne znam, muslimana ili samo rimokatolika. On je Bog svih onih koje on stvorio. Znači, nema čovjeka da njega Bog nije stvorio. I nije ga Bog stvorio tek tako da bi on bio sad nešto drugo nego što je Bog planirao s njim da bude. Znate. On ga je stvorio sa tom namjerom da on svoj zemaljski život provede na taj način
da bi zadobio vječni život. Znate, ovaj naš prolazni zemaljski život koji je tako kratak ima smisla samo ako ga mi provedemo u trudu da zadobijemo vječni život. I Bog nas je stvorio po svojoj ljubavi. Znači, Bog ima samo jedinu ljubav. Nema on dvije ljubavi, nema on tri ljubavi. Nema on jednu ljubav sad za mene kao pravoslavca, a drugu za vas kao za muslimana. Znate. Nema on to, znate. On nas jednako voli. Nema on jednu ljubav za onoga koji je lud i za onoga koji je pametan. Dvije ljubavi. Znate. On jednako voli i ludog i pametno. Bog, to malo sad zvuči možda malo i čudno ovako, ali Bog sve ljude koje je stvorio isto jednako voli. I onog lopova, onog kriminalca, onog ubicu. On ga jednako voli kao što voli onog najčestitijeg, kao onog svetog čovjeka što voli. Znači, tom jednom ljubavlju koju on ima. Znate. Ali ta njegova ljubav se održava u tome što on tog čovjeka i tog kriminalca očekuje od njega i priziva ga, pa da bude, da se kloni toga, da izađe na pravi put, na put zaista kao vječnom životu. Eto tako, ako nas Bog ne razdvaja, ako Bog svojom ljubavlju ne odvaja nas, jedne drži kao sinove, druge kao pastorčadi, ne znam šta kako, znate, nego sve drži kao svoje sinove i svoje kćeri, znate, pa ko smo mi onda da se mi na taj način razdvajamo jedne od drugih? Yes. I da palimo dva badnjaka, da policija razdvaja i da recimo ima kod muslimana, bošnjaci muslimani i da se puca u bogomolje. To su naše ljudske slabosti. Mi upadamo u naše ljudske slabosti, to tako funkcioniše. U temelju svega toga stoji, u temelju suštine našeg života stoji Bog. I mi se treba se trudimo, na to smo prizvani, da se svi zaista potrudimo da svako za sebe, svako nosi za sebe prije svega odgovornost. Pa onda tek za neke druge ljude. Prije svega nosimo odgovornost svog života. Nam je Bog život dao, podario nam život. I da on ga sa povjerenjem, da ga izvedemo, da ga provedemo od rođenja do trenutka smrti, onako kako to on od nas očekuje. Kako je to nama zapisao. Evo, za nas pravoslavce je to zapisano u Svetom evanđelju. Kako treba taj naš život da provedemo. Znate. A ne da ga ačimo i da od njega pravimo ne znam šta sve. Bog nam dao da svoju dušu držimo čisto, a ne da je prljamo svim i svakim nepočinstvima. Ne samo svojim strastima i svojim, nego drugim materijalnim potrebama. Naše materijalne potrebe nisu samo sticanje i metka. Naše materijalne potrebe su i naša sujeta. Znate, kad mi hoćemo da budemo veći nego drugi, kad mi hoćemo da budemo nešto značajno u društvu, znate. Sujeta je opasna. Svijet kako nije. To pripada... Onoliko je prisutna kod čovjeka koliko mu pameti manjka. To pripada, tom korpusu pripada od našeg odvajanja od Boga, našem ličnom odvajanju od Boga, znate. I kad se mi od Boga odvojimo, onda sve dolazi poslije ovo kao nešto što nažalost postaje normalno, a to su ti sukobi među nama i to su sva razna nepočinstva i to čime mi punimo zatvore. Tako je. Današnje gostovanje Jovana Plamenca, poštovani slušalci Urban Radija, još je jedan prilog zajedničkoj duhovnosti. Vjerujem da ste našli dovoljno motivacije i saglasit ćete sa nama u Urban Radiju da je emisija dobra i uspjela. U narednoj emisiji gost će biti Adem Hodžić, pisac. Idejni tvorci emisije su profesorica Maja Vojinović i ja sam danas bio domaćin Šeki Musić, tonski realizator Milić Dragović. Pozdrav dragim slušalcima. Hvala. Hvala.